May. May. Hello, Katukayo. Mega shout out, idol. Thank you so much for coming. Idol Katukayo, thank you so much. Idol Katukayo, thank you so much for coming. Thank you so much guys sa mga nandyan. Thank you so much. Salamat, salamat guys. Yan, Dragon Gaming, thank you so much. Dragon Gaming, hello, hello, hello. Guys, nakalive na tayo ngayon sa YouTube. Yan, sa mga gustong may shoutout dyan. Binigay niya ng mga plastic na dalaga ko. Yan guys, andyan na yan. Okay. Ano, tayo niya. Yan guys, thank you so much guys sa mga nandyan. Ayan guys, yung may birthday oh. Ayun yung tumatawa. Yan, thank you so much guys sa mga nandyan. Thank you so much. Ayan guys, mga kasama ko, ayan, sige papakita ko muna kayo lahat. Guys, sa mga gustong mag-shoutout, yan no, ayan. Panoorin nyo na yung sa YouTube ko, panoorin nyo yung kayo nandito. Ayan guys, oh, ayan. Eto, search nyo. Paano ka namin? Yan, oh, panoorin nyo kayo, andito kayo. Ayun na. I-search nyo lang yung pangalan ko. Search nyo. Yan guys. Oh, yan. Dito yung mga kasama ko. Mga yan. Mga kasama ko. Ay, sa pamilya ko. Yan. Sa family daw ni ate. Yan o. Yan. Yan guys. Mga kasama ko. Yun lang. May birthday o si ate. Yun. Yan. Gianna, mega love shoutout Gianna. Yan guys, thank you so much guys sa mga naka-BG. Salamat. Oh, be, para may extra ka, be. Dali. Be. Akal yun na lang. Be, Ruby. Hello, Mami Lolit. Yan.
kasi ano ko muna. Yan. Kasi hindi siya kuha. Hindi, ito na search mo yung pangalan ko na lang. Teachers Kapatox, thank you so much. Hi dear Melina, hello. Hello my dear. Guys, please support and connect each other guys. Thank you so much. Ito na siya. Subscribe. Oh, ang dami mo nag-subscribe dito. Sabi ko, set yung pangalan mo. Nice party, enjoy yourself dear Melina. Thank you so much, Teachers Couple Talks. Yan guys, thank you so much sa mga naka-BG. Thank you so much. Any special dear Melina? Thank you so much, teachers. Mega love shout out, Marife Collado. Thank you so much, my friend, for coming. Ate, pa-shoutout dyan sa kapatid ko sa Taiwan. Ayan, pa-shoutout daw sa kapatid ni ate. Ayan, Charmy. Yan, guys. Sino si Marife Collado? Ikaw, te? Sino? Marife, ayun. Shoutout sa mga taga San Manuel, te. Ako yung, hindi, Ronnie. Nakunin siya sa kapatid.
kuha na ba kayo? Ayan, okay na, kuha na lahat. Ayan, guys. Yan, ganyan para hindi na may hangin. Arhan Bonsai, thank you so much for coming. Arhan Bonsai, thank you so much.